Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri. Bugün yanvarının 23 salı kunu. Rusya tarafından işgal edilgen Kırım'da Federal Teleküsüzlük Hizmeti Kırım Tatarı İsmail Ramazanov'nu tutup aldı. Onu kuvvetçiler Akmezjet'nin Taqiqat komitetine alıp ketdi. Yol boyu bayağı urdular, dep ayta advokat Mamet Mambetov. Onun sözlerine göre Ramazanov ekstremizm teşvikatında qabatlanıla. Kuvvetçiler tanda Akmezjet rayonu Kulçuh koyundaki evine surup kırdı ve içeride tıntuv geçirdi. Dörtlerde geldiler, takırdattılar. Çap barıp kapını açtım. Sabah saat 4'lerde kapı kakıldı. Sonra kuvvetçiler içeri birden kirip, oğlumun nerede olganını sorap başladı. Polis kadın mahkeme kararını çıkardı. Aynı vakitte ratsiyadan laf eteydi. Evde tintuf geçirmeye başladılar. Birden telefon, planşet, bütün gadjetlerini aldılar. Ev ast üst etildi. Yatakını çekip, astında sanki 20 patron tapkan ekenler. Şaatlarını taptılar. Ular bütün bularını tasdiqladı. Oğlumun Ukrayn diplomunu, pasportunu tutup aldılar. Özünü ise Taqiqat komitetine alıp kettiler. Rusya Federal Teleküsüzlük Hizmeti da bir tintuvunu kefe yanındaki eski Kırım şehrinde geçirdi. 27 yaşında Aydavci Muhsin Jambazov tintuv vaktinde işteydi. Evinde yalnız anası var edi. Kuvvetçilerinin kelgenini bilip birden evine keldi. Kırım Birdemligi hareketinin faalleri bildirgeni gibi evinin pencere camları sındırılgan. Yarımadada bugün olgan hadiselerini Kırım Hukuk Koruyucu Gruppasının talelcisi Alexander Sedov UA TV телеканалына siyasi takip olarak adlagan. Это будет быстрее всего. Memori madde olsa gerek. Para cezasının verilmesi mümkün. Memori maddeye göre. Ama bu fikir bildiru serbestligine bağlı olgan siyasi takiptir. 100%. Полиция Покровская шахси ocağında olgan kaza boyunca hafsızlık kaidelerinin bozuluvu maddesine göre iş açkan. Geçenleri anda metan patladı, 8 komurcu yaralangan. Sağlık vaziyetlerini tibbiyat adamları orta ve ağır olarak belgeley. Bunu UA TV telekanalına Donetsk Arbi vatandaşlık memuriyeti reisinin matbuat katibi Tetiana Ignachenko bildirdi. Yaralanganlar Kramatorsk yanık merkezinde buluna. Досі усі постраждалі знаходяться у лікарні. Zarar көргенлер айлада хастаханиде Краматорск янық мерkezinde buluna. Ekimlerinin sözlerine binaen dört kömürcünün alı orta seviyede da dört insan ağır aldadır. Ocakta kaza akıbetlerini yok etuv işleri devam etti. Kaza sebeplerini belgeleyecek komissiya teşkil etilgen. Zarar көрген şahtacılarga kanuniyette belgelengen devlet yardımı verilecek. Грушевского сокағында Менлік инқилабының ilk kahramanlarını öldürgen atışlar kuvvetçiler tarafından etildi. Bunu Taqiqat isbatladı de bildirdi advokat Yevgeniya Zakrevska. Anda Kharkiv, Lviv, Dnipro, Poltava ve Vinnytsadan Berkut bölüklerinin bulunması belgelengen. İşinin Ukrayna Baş Prokuraturasına berilgeninden son Taqiqat ilerledi. Şimdi ateş açkan arbilerinin ve rebellerinin şahıslarını belgelemek için iş alıp barıla. На данный момент. Al-azırda Taqiqat atışının yönelişi ve uzaklığını tam belgelegen. Ona göre atışlarının kanun koruyucularının tarafından etilmesi belli ola. Her bir yaranın yeri ve vakti belgelengen. Tek vefat etkenleri de geldi, aynı şu kurşunlardan yaralananlar da var idi. Sergey Negayan'ı öldürgen patronlardan yani. Amerika Koşma Ştatlarının Ukrayna meseleleri boyunca mahsus temsilcisi Kurt Volker Kiev ve Donbass'a gelecek. Yarın yanvarının 24'ünde memleketinin şarkında bulunacak. O birisi kunu ise paytaxtga gelecektir. Planlarını Golos Amerika neşterine bildirdi. Sonra ise Dubai'de Volker Rusya prezidentinin yardımcısı Vladislav Surkov ile görüşecek. Esasen Ukrayna şarkına barıştırıcı eyetin körsetilmesi hakkında söz yürütülecek. Zidiyetinin bir nizamga getirilmesi hakkında Volker Surkov ile noyabr'de Belgrad'da laf etken edi. O vakit Rusya tarafı Amerika Koşma Ştatlarının barıştırıcı misiya hakkındaki 29 teklifinden 26'sını red etken edi. Kurt Volker Donbass'ını былтыр iyul ayında ziyaret etken edi. Cebe yanındaki Avdiivka'da misal için Donbass'ta buzlattırılgan zidiyet degildi faal arbi hareketlerinin alıp barılmasını kayıt
etken edi. Кабелде олған террор әйлемі нәтижесінде сақ қалған украинлерінің бір қысымы Киевге келіп шықты. Бірінші рейс Киев ава лиманына енді. Оларны сой соплары ве якынлары қаршылады. Ярын есе вефат еткенлерінің жесетлеріні кетірежек махсус рейсінің келмесі бекленілі. Бұны Таджикистан ве Афганистанда Украина елчісі Виктор Никитюк білдірді. Силялы женкеверлер кабелінің интерконтиненталь серлевалы мусафирханесіне январь 20 күні жұма ертесі ақшам сұрып кірді. Зеречелерге қаршы атеш açmaға башлады. Атеш ве патлавлар бутун геже шетеледі. Афганистан акимияты білдіргені кебі чоқ саатлық махсус амелиятның нәтижесінде ұжым еткенлер yok етілді. Сонке мәліметқа көре теракт нәтижесінде 19 инсан әлек олды. Украина тышқы ішлер нәзерлігі еді Украинын вефат еткеніні таздықлаған 5 әркек ве 2 қадын құртарылған инсанлар арасында Украинаның 19 ватандашы бар. Авропа Шурасының парламент ассамблеясының отырышында Украин мәселесі бақылажақ. Литвания депутаты Егидиус Варейкес үледен сон Қырым ішғале ве Украина шарқында Русия стелясындан олған гуманитар ақыбетлер ақындаки әсабатыны тақдим етежек. Месиқаның әсас мевзусы мемлекетінің гуманитар вазиетідір. Шу жүмледен евлеріні терк етмеге мечбур қалған ве шымды ярдымға мұқтаж олған инсанларының ихтияжылары. Шымды есе пасы отырушында региональ ве милли азлықлар телерінің құрывы ве инкишаф етірілмесі қындаки мұнақашалар кечірілі. Исвечеренің Давос шерінде Бутун Дунья иқтисадият форумы açılған. Бұл 48-ші көрішівдір. Онда Дуньяның 100-ден зияде мемлекетінден 2,5 бин мусафир иштирак етежек. Олардың арасында бизнес векиллері, саяси лидерлер, журналистлер программада бір қач 100 суал қайд етілген. Иқтисадият ве хавсызлықтан башлап, экология ве яны илми işlemелерге қадар. Илк сефер форум черчевесінде Украин Эва мейданчығы чалышачақ. Мұнақаша меркезідір. Мақсады Украинаның ятырым қабілеті ве бизнес имканларыны көстермек. Тәшкілетшілерінің бейанатында айтылғаны кебі Давос форумның тәлікесізлігі акимиетке қарарнен $9 миллион тұрачақтыр. Ганновер учақ лиманында олған күтлеви қавған нәтижесінде 2 инсан яраланған. Вақа лиманның халқара терминалында олған еді. Бір қач күрт анда Сурияның шымалінде ерлешкен. Африн шерінде Түркияның алып барған арби әмелиятына қаршылығына білдіреді. Түркия ватандашлары оларнен қавғалашмаға башлады. Бираздан көтек шықты, аунда 20 инсан иштирак етті. Қавғаны тоқтатмақ үшін полислер бибер газыны құланды. Истанбул рейсі ярым сатке кеч қалдырылды. Суриядеке амелият күрт халк имаясыне қаршы алып барыла. Январының 20-сінде башлады. Исвечеренің бірден уч курортында қар яғывы себебінден тәлікенің ән юксек севиясы илян етілген андырмат, цермат ве Давоста кесінде бүгін бұтын дүния иқтисадият форум açылы. Шәрлер тышқы дүния кесіліп қалды. Анда не машина, не трен еле бармаға имкан бар. Қар ортусының юксеклігі метрден зиядедір. Муасара етілген курортларны 10 бинден зияды турист терк етіп оламай. 35 years lives in Switzerland. Исвечреде 35 жылдан зияде яшайым. Ама бүгін ве кечкен автодвамында түшкен қарны да ич бір вақыт көрмеген едім. Полиция evlerimizni terk etmege saqlay. Bundan da gayrı icbir yerge barıp olamaymiz. Yollar kapatılgan, avtobuslar yürmey, tren ile barmağa da imkanımız yok. An nakliyatның hareketi sınırlangan. Урметлі серджелер, бұл дақиқаға бұл сонки хабарымыз еді. Дада чо хабарларны сізлер Укринформ сайтында оқи білесіңіз. UA TV елі олыңыз, сақлықнен қалыңыз, көрішкенде.